lahir kelima dari Ade Madan remaja menjadi dewasa gaenu upacara Ade Madan mesangih sing potong gigi mesangih gaenu lucu aja mak mesangih gaenu kenapa tidak potong gigi angel nih pangten keliru nih semeton di tiang sami potong gigi nih ke boyo bahasa Indonesia mesangih mesangih itu pangmangan potong gigi itu ngetep sing patuh mesangih itu kayak pangmangan mangannya tujuannya kan waluyo kadi takdir kemar kenapa perlu gigi sangih caling sangih pangmangan bibih ya zaman pidato ada si dia ngucap benanya nak lingsir kakianmu ada samo muyutnya walau kayak kena cek jatuh kau ini tua besit cik 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 mau meremonto kita nih ngomong cek langsung siap kakak kau kamu kucing langsung gitu kita misalnya nyenawan di sekolah kayaknya kena cici semua cici dia kau kamu kayak wah kamu kucing dengil tuh ada nasi dia ngucap tonel yang ngomong bertekak banono banyak bano tuh nasi dia ngucap